Kublai season 4 epi borok kedon biang ka free training ke boron hapo ITI Shillong. Ke Government of Meghalaya Directorate of Employment and Craftsman Training Department of Labor. Kadika Trade Craftsman Training Department mo hajuki labor. Yakan nila penbenar ka ITI napo Shillong. Napo jongka office ITI Shillong ka pentip sepi kisamla kenthe bercenrang kibalapas ya ka kelas 8 chaneng. Tang itu kibalapas ya ka kelas 8 chaneng pila ban lecha kandika training. Badhaka bayade berkandika jeng ai training ka day tangka short term course training. Bahasa sengap baha kapur banga batai kenang mapin sutu nomor bun ki bompat sengap ke video henrei kila shwa ka jingkali ta sengap baha shwa adin nata lada pim sutu pila aban komen ru kumju ngan saya rap nam ta ka jongpi kenmaru ban like ban share ban subscribe ru ya ka channel jonga nakapor kenang mapin yo shibun ki jing bentip ki ba wan man kasngi hakani ka training ke short term course training baper kamdei ke bapia ban siu pisama ka ka free training ke mod bapim don kamban siu ya ka bai late training ke jongpi berkumjuru kini rap epi ban ya kilat bapin yo kam yo jam hadin bapila pendep ya kanika training kumta ban yo ki jingtip ki ba kam ban ya pilaru ban late ha ka registration ki ba kin sapan rung kerteng nam ta ka jongpi lada pikwa ban late chapo jong kanika training hapo jongka principal ITI Shillong ya kanika jumpan rung kerteng na nika registration kin penlong haka lai tarik jong ubrai march ada punreu nadu kapor shpo baji menstep hadu kapor arsteng janmit ya kanika jaka kade hapo yau nonglum maulai nonglum hapo Shillong tekan mau kanika training kade lang badiki kenthe badki cenrang ki balapas ya ka kelas 8 chaneng pila bandai ya kanika training lada hitu ki bompat pas ya ka kelas 8 kambut pimla bandai ya kanika training tenam taki dokumen nam tak kajing penrung po jong kai registration ka jong pi kan mau ya ki code ki mention ni rai kan mau ban ra baro ki code ki jong pi ki jong kam ki jong pi ka te kasni ada pilai ban penrung kerteng ladi ban registration ba pin yulai po jong ka nika training hapo jong nika free training tela karpat ya ki samla ki bawat kam wat jam sim ya nika kabu kalat bapin wan hakanika training hapo jong kalai tarik jong ubnai mat ada penreu nadu kapor shipho ba jim step haduka por arsteng janmit kanika jaka kade hapo iyo nonglum maulai nonglum mo sakan mau ban let itu kipu kibadon ya ka jembut ban let chapo jong kanika training sakan mau bakat ne ka training kade ka free training ba phim don kam ban siu haba phile chapo jong ka ni ka training kitu kibasa hajan jong kanika jaka hapo malai nonglum subha ban yasim kabu ya kanika training ba phio ban let man pentebit ledi sepangki ku sani ki trip ki baper kumta sa share ru ya kanika video ka jonga haki parlok jumpi ki badan jumut ban le chapo jong kanika training lan he sekitu ki bom tip ru subha ban share lang ya kanika video kenang ba kin tip sepang jong kanika free training kublai shibun